U proleće 1965. Dunav se polako i neprimetno uvlačio u život Vojvođana. Za 106 sljedećih dana uzeo isključivo pravo da beleži sve datume u njihovom životu. Передаем сводку Главного управления гидрометеорологической службы Югославии об уровне воды. Бездан плюс 723 плюс 723. Апатин плюс 704 плюс 704. Bogojevo plus 753 plus 723. Plus 742. Novi Sad plus 734 plus 734. Tendencija vodostaja. Dunav u gornjem toku u stalnom porastu. Glavni grad Japana, Tokio, 1965. godine zvanično je prestigao New York na listi najvećih gradova na svetu. A u New Yorku je, tokom jednog govora u Harlemu, ubijen Malcolm X, američki revolucionar i borac za ljudska prava. Julie Andrews je osvojila Oscara za ulogu u filmu Mary Poppins, a Stonesi su izbacili single Satisfaction. Izbio je pogranični sukob Indije i Pakistana oko Kašmirske oblasti. U Londonu je preminuo Winston Churchill, a njegova sahrana se smatra pogrebom sa najviše državnih zvaničnika u 20. veku. Američke trupe su okupirale Dominikansku republiku, a pojačavaju se i vojne operacije u Vijetnamu. Tim povodom u Beogradu je održan sastanak predstavnika 14 nesvrstanih zemalja, odakle je upućen poziv na dogovorno rešenje vijetnamskog konflikta. U svom govoru povodom 9. maja, Tito će uporediti američku politiku sa Hitlerovom i Mussolinijevom, na opšte iznenađenje u diplomatskim krugovima. A samo par dana kasnije, 30 stranih studenata u Beogradu će protestovati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Jugoslavija ove godine povukla diplomate iz Leopoldvila, današnje Kinshase, zbog nesporazuma sa premijerom Konga, Mojzeom Čombeom. A za sekretara inostranih poslova, umesto Koče Popovića, postavljen je Marko Nikizić. Koča Popović u to vreme važio za kandidata za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali se on u posljednjem trenutku povukao iz trke za to mesto. U junu predsjednik Tito odlazi u posjetu Čehoslovačkoj, Istočnoj Nemačkoj i Sovjetskom savezu, što dodatno kvari njegove odnose sa Zapadom. Na jesen će Tito posjetiti i Bugarsku, prvi put posle raskola sa Staljinom. Ove godine Amerika je pretekla Italiju kao glavni trgovački partner naše zemlje, a upravo premijer Italije Aldo Moro dolazi u posjetu Jugoslaviji u novembru. Svaki dan po nekoliko novih santimetara Dunava, ali zar tako nije svakog proleća? Bude pa prođe. Potopljene su kabine na plaži Strand. Ove godine počet ćemo da se kupamo sa zakašnjenjem. Potopljeni su splavovi 100-godišnjaka veslačkog kluba Danubius. Pričekat ćemo malo sa treningom. Zar nije tako svake godine? Jugoslovenska vlada je dogovorila kupovinu 700.000 tona pšenice iz Sjedinjenih Američkih Država za $46 miliona, jer je žetva bila loša u celoj istočnoj Evropi. Savezno izvršno veće donelo je odluku da jugoslovenski građani mogu putovati u inostranstvo bez izlaznih viza. Prema tada aktualnim procenama, preko 80% Jugoslovena starijih od 10 godina nema više od 4 razreda osnovne škole. Na 5. kongresu Saveza komunista Hrvatske, Vicko Krstulović kritikao je premijera Vladimira Bakarića, koji zbog bolesti nije bio prisutan. A na plenumu Centralnog komiteta govorilo se o predstojećim promjenama u ekonomiji. Dogovoreni su ciljevi koji su podrazumevali povlačenje države iz ekonomskog odlučivanja u korist tržišnih sila i realan kurs. Promjene u bankarskom sistemu su usmerene ka bankama sa komercijalnim bankarskim principom i stvaranju moderne centralne banke. Privrednom reformom u Jugoslaviji dinar je devalviran sa 750 na 1250 u odnosu na dolar. Reforma cena izazvala je poskupljenja. Cilj je bio smanjivanje državne intervencije i unošenje tržišnih elemenata uz sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom,
ali su ove reforme sa sobom doneli otpuštanje velikog broja radnika. Nešto kasnije izvršena je i denominacija dinara, pa tako 100 starih dinara postaje jedan novi dinar, a prve novčanice i kovanice ulaze u opticaj sljedećeg januara. Tito poručuje da se ekonomske reforme sprovode bez materijalne baze. Izjavljuje da su potrebne žrtve, kao i da se neprofitabilna preduzeća moraju zatvoriti. Kritikuje prozapadni trend u spoljnoj trgovini, a priznaje da se nacionalni problem pogoršao i da je nedopustivo da neke republike doslovno sprovode reforme, a neke nastavljaju da rade po starom. Također sugeriše da tekstilne fabrike otvore ogranke u Africi i da se odlazak radnika na zapad sprovodi organizovano. I pored svih problema, Jugoslavija će posle dužeg vremena jednu godinu završiti sa platnim suficitom. Izgrađene su hidroelektrane Senj i Dubrovnik, a pušten je u rad Javalski toranj, visok preko 200 metara. U tom trenutku to je bio jedini toranj na svetu koji je za presek imao jednakostranični trougao koje je trebalo da simbolizuje tronožac za sedenje. Projektovali su ga arhitekti Uglješa Bogunović i Slobodan Janjić, kao i konstruktor Milan Krstić. Izgradnja tornja bila je poverena građevinskom preduzeću Rad iz Beograda, dok su antenu montirali majstori Goša iz Smederevske Palanke. U Beogradu je otvoren i Muzej savremene umetnosti, a za upravnika je imenovan njegov inicijator i osnivač Miodrag B. Protić. U Mostaru je otvoreno partizansko groblje, u spomen poginulim Mostarcima u narodno-oslobodilačkoj borbi. Projektovao ga arhitekta Bogdan Bogdanović, a samom otvaranju je prisustvovao i predsjednik Tito. Ustanovljena je borbina nagrada za arhitekturu, što je bila jedina savezna nagrada za arhitekturu u Jugoslaviji. Prvi laureat bio je Ivan Vitić, koji je dobio nagradu za niz motela Sljeme uz Jadransku obalu. Novim trajektom Sveti Stefan otvorena je linija Bar-Bari. Dunav i dalje raste. Dunav i dalje raste. Popodnevni odmor zamenili smo lopatama, ašovima i džakovima. Počinjemo sa zečjim nasipima duž dunavskih kejova. Malo rekreacije ništa ne škodi. Inače bili smo već zaboravili na one frontovske radne akcije. Međunarodni žiri Ujedinjenih nacija dodelio je prvu nagradu za plan obnove Skoplja nakon zemljotresa. Nagradu su dobili Zagrebački institut za gradsko planiranje, kao japanski arhitekta Kenzo Tange, koji se proslavio rekonstrukcijom grada Hirošime. 7. juna dogodila se eksplozija metana u jami Orasi, rudnika uglja kod Kaknja. Poginulo je 128 rudara, a krajem godine 4 direktora će zbog ovoga biti osuđena na zatvorske kazne. 13. oktobra teretnjak Tisa Splitske Jadroslobodne potonuo je južno od Krita. 17 članova posade je nestalo, dok se kormilar spasio. Na filmskom festivalu u Puli glavnu nagradu su podelili filmovi Prometej s otoka Viševice, Vatroslava Mimice i film 3 Aleksandra Petrovića. Film 3 će ipak ostaviti mnogo dublji trag u jugoslovenskoj kinematografiji. Radi se o ratnom filmu koji se svrstava u crni talas, a rađen je po pripovjeci Antonija Isakovića. U pitanju je omnibus od 3 dela koje povezuje glavni lik koga tumači Bata Živojinović. Film će sljedeće godine biti u najužem izboru za Oskara za najbolji film van engleskog govornog područja, a pesma Đelem Đelem koja se čuje na početku filma postala je muzički leitmotiv Petrovićevog sljedećeg filma Skupljači perja. Ove godine TV Beograd je emitovao seriju Lice mu naličije, najstariju sačuvanu humorističku seriju na našim prostorima sa Mićom Tomićem u glavnoj ulozi. Jedna od specifičnosti ove serije bila je ta da su tokom prikazivanja gledaoci scenaristima davali nove ideje o svojim pismima. Za 5 meseci koliko je trajalo prikazivanje, na adresu redakcije stiglo je više od 20.000 pisama. Radnja je smeštena u ordinaciju psihijatra Tomića u kojoj dolaze pacijenti, iznoseći svoje muke i probleme, a njihove priče predstavljaju presek društvenih zbivanja ljudskih sudbina. Stalni likovi među pacijentima su ćutolog sa spravom blesimetara za merenje društveno-političkih gluposti, zatim gnevni čovek, kao i čovjek sa dobrim vezama. Miloš Crnjanski se posle nekoliko decenija vraćao u Jugoslaviju. On je pre rata bio u diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu, da bi izbijanjem rata bio evakuisan u London, gde ostaje nakon njegovog završetka, kao protivnik komunizma i novog poretka.
vratio se u zemlju u društvu tadašnjeg ambasadora u Londonu Srđe Price, a pritom si odrekao britansko državljanstvo. U tom periodu nastala je jedna od njegovih najpoznatijih pesama Lament nad Beogradom. Beogradski književni mesečnik Delo zabranjen je jer je izazvao gnev sovjetske ambasade člankom Leto Moskovsko 1964. U ovom tekstu o logorima i životu u Sovjetskom savezu pisao je disident Mihajlo Mihajlov, rođen u porodici ruskih emigranata, koji će kasnije zbog ovog članka biti osuđen na zatvorsku kaznu. Miodrag Bulatović, čiji roman Heroj na magarcu je odbijen za štampu zbog pornografskih detalja, napada u zapadnoj štampi jugoslavenske vlasti, ali je tada procenjeno da je on u tom trenutku suviše beznačajan da bi bio uhapšen. Istovremeno, na Bledu se održava 33. svetski kongres PEN International, međunarodnog udruženja pesnika, esejista i književnika. Kanta Vice Vukov. Pevač Vice Vukov po drugi put je predstavljao Jugoslaviju na izboru za pesmu Eurovizije, koja je ovaj put održana u Napolju. Vukov je sa pesmom Čežnja zauzeo 12. mesto, a pobedila je francuska pevačica France Gall, koja je predstavljala Luksemburg sa pesmom koju je komponovao Serge Gainsbourg. U ljubljanskoj dvorani Tivoli održano je svetsko prvenstvo u stonom tenisu, na kome su dominirali takmičari iz Kine. Košarkaš OKK Beograda Radivoj Korać dao je 99 poena Alviku iz Stokholma u hali sportova na Sajmištu. Bila je to utakmica osmine finala Kupa evropskih šampiona, a Korać je bez problema mogao da dostigne magičnu cifru od 100 poena, ali ga je trener posljednjih 6 minuta ostavio na klupi. Rezultat na ovoj utakmici je bio 155-57 za jugoslovenskog šampiona, koji će te sezone stići do polufinala najvećeg evropskog takmičenja, gde će biti eliminisani od Reala iz Madrida. Minama probijamo nasipe i vraćamo gadnu vodurinu iz ovih novih jezera u maticu reku. Odoše, otplivaše i pokojni dedovi na posljednje putovanje. Okupaše se pokojni paori, alasi i birtaši, što su nekada ovuda lumpovali uz dunavske bećarce. Okupaše se posljednji put u dunavskim vodama. Da li i posljednji put?